head ajakirjanikud, kallid külalised, tere tulemast Eesti peaminister Jüri Ratase ja Taani peaminister Lars Løkke Rasmusseni ühisele pressikonverentsile. Dear ladies and gentlemen of the press, dear guests, welcome to the joint press conference of Mr. Jüri Ratas, the Prime Minister of Estonia, and Mr. Lars Løkke Rasmussen, the Prime Minister of Denmark. The first one to proceed with his statement is Prime Minister Ratas. Peaminister Ratas, palun. Austatud peaminister Rasmussen, head ajakirjanikud, alustuseks soovin rõhutada, kui oluline on NATO lahinggruppi kuuluvate Taani kaitseväelaste saabumine Eestisse eelmisel nädalal. Tänu liitlaste suurendatud kohalolekule ja koostöövõime suurendamisele on kindlasti NATO tugevam ning meie ühine julgeolek siin veelgi kindlam. Taani on NATO liikmena sellesse märkimisväärselt panustanud, seejuures osaledes korduvalt Balti riikide õhuturbes. Selles ma tänasin ka Taani peaministrit ja Taanit. Honored Prime Minister Rasmussen and honored journalists. Firstly, I would really like to emphasize how important it is that the Danish troops belonging to NATO battle group arrived in Estonia last week. Due to enhanced forward presence of allies and greater interoperability, NATO is stronger and our shared security even more certain. And Denmark, as a member of NATO, has contributed heavily to this, repeatedly participating in Baltic air policing. And today also I thanked the Prime Minister for this. Tänasel kohtumisel me arutasime mitmeid ühiseid teemasid, mis on Taani ja Eesti suhetes olulised. Olgu öeldud, et tegemist on kahe sõbraliku riigiga, olgu öeldud, et tegemist on kahe riigiga, kus meil on väga palju ühiseid koostöö ja ühiseid arusaama tunnetusi, näiteks koostöö NATOs, julgeolek ning arutasime ka Euroopa Liidu päevakajalisi küsimusi nagu Brexit ja ka Euroopa Liidu uus eelarve. Euroopa Liidu mitmeaastase eelarve eesmärk peab kindlasti olema ühtsema ja tugevama Euroopa loomine, paremini toimiv siseturg, kasvatab nii Euroopa inimeste heaolu kui ka siin tegutsevate ettevõtete kasumit. Selleks on kindlasti ühiselt vaja eelarvesse panustada, olgu see teadus- ja arendustegevus ning Euroopa erinevaid piirkondi ühendatavastesse taristuprojektidesse. Brexiti läbirääkimistes soovime jätkuvalt hoida Euroopa Liidu ühtsust. Eesti sidemed Ühendkuningriigiga on ja jäävad ka pärast Brexitit tihedaks. At today's meeting we discussed several shared topics, the important events in the relations between Estonia and Denmark. I would like to stress that these two countries are on very friendly terms and we do a lot of cooperating together and we share many opinions. We work together in NATO and on security issues. We also discussed current issues of the EU, such as Brexit and the new budget. The aim of the multi-annual financial framework of the EU should be geared towards creating a stronger, more unified Europe. A better functioning market, internal market, will increase the well-being of European people and companies' profitability as well. And we will need to contribute from the shared budget into research and development and infrastructure projects that connect different regions of Europe. And in the Brexit negotiations, we wish to continue to maintain the EU unity, and Estonia has very close relations with the United Kingdom, and this will not change. Meid kindlasti ühendavad Taanit ja Eestit ühised tegevused ja ühised teenused telekommunikatsioonis, panganduses, aga me peame olema valmis ka uuteks väljakutseteks. Kahjuks sageli on seotud ka teatud riskidega julgeoleku valdkonnas. See kindlasti tähendab, et me peame veel tihedamalt tegema koostööd näiteks küberjulgeolekus või võitluses hübriidohtudega ning tugevdama strateegilist kommunikatsiooni.
And we have many areas of cooperation. We are connected by vital services in banking and telecommunications and energy. Unfortunately, we also face new challenges, for example, in security, which means that we need to tighten cooperation in cybersecurity matters and to combat hybrid threats and also improve strategic communication. Me näeme, et tegelikult Eestit ja Taanit ühendab selline tugev digigeen ja täna oli ka meil juttu sellisest digitaalsest ühiskonnast ja veel ütleme samm edasi, kui 29. septembril oli siin Tallinnas digitippkohtumine, et kuidas näiteks Taani ja Eesti saavad ka kahepoolselt teha koostööd andmete vahetamise osas ja miks mitte seda koostööd näha veel laiemalt Põhja- ja Balti riikide vahel, seda enam, et näiteks Eesti ja Soome XD liidestamine on juba töös. And we see that Estonia and Denmark share the, so to say, digital gene. And so we spoke also in light of the digital summit that took place in Tallinn on the 29th of September, how we can work together, for example, on data exchange on a mutual basis. And it does not need to be restricted to mutual cooperation alone, but it could be wider Nordic-Baltic cooperation, especially considering that the interfacing of the Estonian and Finnish X-roads is already underway. Eestit ja Taanit seob ka ühine ajalugu. Eesti Vabariik tähistab sel aastal oma 100. juubelit. Järgmisel aastal täitub 800 aastat lahingust Tallinna all, millega on seotud Taani lipu, Dannebroogi sünnilegend. Olen kindel, et saame neid kahte väärikat sündmust, Eesti 100 ja Dannebrog 800 ühiskoos tähistada ja ma veel kord tänan peaminister Rasmusseni Eestit külastamast. Estonia and Denmark also are connected by history. This year, the Republic of Estonia is celebrating its centenary, and next year marks the 800th year since the battle under Tallinn, connected to the origin legend of the Danish flag Dannebrog. And I am certain that we can celebrate these two important events, Estonia 100 and Dannebrog 800 together. So once more, I would like to thank Prime Minister Rasmussen for his visit. Well, thank you, Jüri. First of all, I want to thank you, Prime Minister Jüri Ratas, for your hospitality and for a very good meeting and our joint visit yesterday to our troops and your troops and the British troops in the enhanced forward presence in Tapa. Denmark and Estonia are close friends and allies and have excellent relations, and we also, as you just mentioned, share history. And today, I therefore congratulated the Prime Minister on Estonia's 100 years of independence. And next year, we look forward, as you also mentioned, to celebrating 800 years anniversary of Dannebrog. Ja kõigepealt sooviksin omalt poolt tänada peaminister Ratast külalislahkuse eest ja väga hea kohtumise eest ja ka selle eest, et eile koos külastasime Taani, Eesti ja Briti vägesid Tapal. Me oleme väga lähedased sõbrad Eesti ja Taani, me oleme liitlased ja nagu juba mainitud, siis meil on ka ühine ajalugu. Ja ma sooviksin kasutada võimalust, et õnnitleda Eestit 100. juubeli puhul ja nagu juba mainitud, siis järgneval aastal möödub ka 800 aastat Dannebrogi legendist. Yesterday, Prime Minister Ratas and I visited NATO's enhanced forward presence in Tapa to welcome Danish contribution, and we agreed that we need to stand together to ensure the security of our common neighborhood. Ja eile koos peaministriga siis külastasime Tapal NATO suurendatud vägede kohaloleku puhul ka vägesid ja arutasime ka seda, kuivõrd oluline on julgeoleku vallas teha rohkem koostööd meie naabruskonnas. Russia's behavior has created an unpredictable and unstable security environment in the Baltic Sea region. The Danish contribution to NATO's enhanced forward presence is a clear testimony to our allies and to Russia of NATO's cohesion, solidarity, and ultimately our commitment to Article 5. Venemaa käitumine on tekitanud Läänemere piirkonnas ebastabiilsust ja ettearvamatu olukorra ja Taani vägede suurendatud kohalolek näitab nii Venemaale kui meie liitlastele, et Taani on valmis panustama selleks, et
NATO solidaarsus oleks veelgi suurem ja me saaksime veelgi selgemalt ennast kaitsta. This applies also to our contribution to NATO's Baltic air policing with 4 F-16 fighters from the beginning of this year, 2018. I'm going to visit our pilots in Lithuania later today, and Denmark remains firmly behind our Baltic friends. Ja siinkohal mainiksin ka Taani panust õhuturbesse, suurendatud õhuturbesse, 16 reaktiivlennukit sellest aastast on siis kasutusel ja me kindlasti soovime rõhutada oma sõpradele siin piirkonnas, et meie panustame. As Prime Minister Ratas touched upon, and I agree, cyber threats are among the biggest threats of our time and a serious challenge to our societies, economies and citizens. And we need to cooperate even more closely in this area to ensure a robust and strong cyber defense. Ja nagu peaminister juba ütles ja ma nõustun temaga, siis küberohud on meie ajastu üheks suuremaks väljakutseks meie ühiskonnale, majandusele, kodanikele, mis tähendab, et me peame tihendama koostööd selleks, et tagada väga tugev küberkaitse. Mentioning cyber defense, we also discussed the possibility of a Danish contribution and support to the Estonian Center of Excellence. And I promised the Prime Minister that when we have concluded our ongoing negotiations about a new defense budget in Denmark, we will take a final decision, but I'm very optimistic about Denmark joining the center. Ja me arutasime ka võimalust, et Taani panustaks NATO küberkaitse koostöökeskusesse ja ma lubasin, et siis, kui meie kaitse-eelarve arutelud on jõudnud lõpule, siis me teeme lõpliku otsuse selles osas, aga iseenesest ma olen optimistlikult meelestatud. The Prime Minister and I also discussed the most pressing issues on the EU agenda on Brexit. We agree that it remains important to maintain EU 27 unity. And regarding the future of the European Union, Estonia and Denmark have a lot in common. We agree on the need to focus our efforts on areas which can make a real and positive difference for the citizens, preparing our economies for the future, curbing illegal migration and ensuring the safety of our citizens. Me arutasime ka Euroopa Liidus hetkel käsitlemisel olevaid põhiteemasid, rääkisime Brexitist ja oleme ühel meelel, et tuleb hoida liikmesriikide ühtsust. Rääkisime ka Euroopa Liidu tulevikust ja jällegi olime ühel meelel, et tuleb teha jõupingutusi selleks, et tuua kodanikele reaalseid positiivseid muutusi, et valmistada ette oma majandus tulevikuks, mis on äärmiselt oluline. Denmark will always remain open to discussing new ideas, but I remain convinced that now is not the time for new institutional adventures or treaty changes. I'm pleased that growth is back in all EU member states, among them Estonia and Denmark, and then our efforts on illegal migration are starting to show in the numbers, so we must sustain and build on these efforts. Thank you. Ja me oleme avatud uutele ideedele, aga radikaalseid muudatusi ei ole vaja. Mul on väga hea meel, et kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides näeme jälle kasvutendentse ja meie jõupingutused seaduspärase rände vallas on toonud ka positiivseid tulemusi, nii et me peaksime kindlasti seda jätkama. Aitäh! Nüüd on meil aega paariks lühikeseks küsimuseks. Kui te esitate oma küsimuse, siis palun öelge ka oma nimi ja mis meediaväljaandest olete. Now we have time for some short questions. When you put your question, please indicate the media outlet you're representing and your name. Yes. Estonian television, Vahur Lauri. And my question goes to Prime Minister Rasmussen. Denmark has brought 16 planes to Lithuania. This is a lot. But the world faces bad times. We meet the Korean Olympic Games with a fear for something not so funny than sports. We are facing elections in Russia next month. If the situation in the world and in this region
goes bad in the next half a year, for example, and the Danish soldiers and pilots are in this region, would Denmark be ready to even increase its military presence here in the Baltics? Thank you. Thank you. If situation go bad, I think we should prevent things from going bad, and that's exactly why we are present here in Estonia with around 200 Danish soldiers, and that's why and I think we have done that 5 times before, are responsible for the Baltic air policing. That is in order to prevent things from going very wrong. And I am convinced that if we send a clear signal, as we have decided to do, I participated myself in the NATO summit in Warsaw back in 2016, where we took this decision about enhanced forwards presence. And I think it will send a clear signal, and it will ensure that things are not going wrong. But of course, and that goes without saying, that's the idea behind this, the strongest military alliance in the history of mankind, NATO, that Article 5 is a strong commitment. So if anything goes wrong, of course we are ready to step up, but that will not happen. I'm very convinced about that. Küsimus puudutas siis olukorda, kui peaks julgeoleku riskid realiseeruma Läänemere piirkonnas, eriti olümpiamängude valguses, et kas Taani oleks valmis siis veelgi suurendama oma kohalolekut siinses piirkonnas, ja vastuseks kõlas siis, et kõige olulisem on keskenduda ennetusele, sellepärast me olemegi siin Balti riikides koha peal, meil on 280 sõjaväelast siin ja 5 korda varem oleme samuti Balti riikides õhuturbe eest vastutanud. See kõik on selleks, et vältida olukorda, kus asjad lähevad halvasti. Ja kui me saadame sellise väga selge sõnumi, siis ma olen kindel, et asjad nii halvaks ei lähe. Ja mina osalesin ise samuti Varssavi tippkohtumisel 2016, kui suurendatud kohaloleku otsus langetati. Nii et ma olen kindel, et NATO artikkel 5 kohaldub, aga selleks ei ole vajadust. How would you state your current relationship with Russia, and how do you expect it to improve when you place NATO troops on the border? Küsimus puudutas siis seda, et kuidas kirjeldaksite hetke suhteid Venemaaga ja kuidas eeldate, et olukord võiks paraneda, kui NATO väed tuuakse Vene piirile? Kõigepealt, nii nagu peaminister Rasmussen ütles, siis see, mida me teeme täna EFP raames, on kõik selleks, et näidata NATO heidutust, näidata NATO kaitsevõimekust ja teha kõik selleks, et tõesti NATO artikkel 5 ei peaks kunagi realiseeruma. Ma olen täiesti veendunud, et NATO näitab oma väga jõulist ja konkreetset sõnumit siin Balti riikide piirkonnas. Firstly, as Prime Minister Rasmussen said already, then what we do here is to show that enhanced forward presence works. We prove deterrence, and we make sure that there is no need to implement Article 5. So I am convinced that this is sufficient. Suhtes Venemaaga me loomulikult hoiame väga tugevalt ühtset positsiooni, mis on olnud Euroopa Liidu riikidega üheskoos, teiselt poolt, mida me väga loodame, et ühel hetkel me näeme ka paranemist, mis on seotud Minski lepetega. And when it comes to relations with Russia, then we hold a joint front with other EU member states. And when it comes to the Minsk agreement, then I am certain that at one point we will see an improvement. Aitäh tulemast, sellega on pressikonverents tänaseks lõppenud. This was the final question during the press conference. Thank you for coming and see you next time.